Yeah, Integrity Show is at Nampo this year. We are engaging with some of the farmers, see what's happening in the industry itself, what's the new technology, what has developed, and how we can add value to the farmer by ensuring some of his risks that he has been exposed to. Integrity Show is hier ook by Nampo 2025 en ons het een van ons gewaardeerde diensverskaffers in die agribedryf SAS hier by ons. Willie van Tonder is 'n spesialis by hulle en hy deel so 'n bietjie meer met ons om wat hulle doen vir die agribedryf. Willie? Ons wil baie kyk om innoverende idees uit te dink om die volhoubaarheid van die boere in Suid-Afrika met al die uitdagings en goed wat daar is, om dit vir die boer so maklik as moontlik te maak en dan om innoverend te dink vir die boere, om hulle te help met al hulle nuwe tegnologie en allerlei goed wat ons hier rond sien by Nampo. Great. Ja, en van ons kant af, Integrity Show, ons deel met die boere en ons raak met hulle in kontak. En SAS is een van die fasiliteite wat ons gebruik om regtig vir ons iets kreatiefs op die tafel neer te sit wat ons vir die boer kan aanbied. We're standing here with Sina. He's a farmer from Randfontein. Sina, welcome to Nampo this year. Hopefully you're enjoying it itself. I'm enjoying, bro. You're a farmer yourself with cattle and stuff. What is your biggest challenge when it gets to farming in South Africa these days? Stock theft around Randfontein, it's actually a huge problem because every day there's a case. Okay. And you don't get your cattle back and there's no real solution to that itself? I'll be honest with you. The only problem that I've experienced before is actually stock theft with regards to sheep and goats. Okay, great. I've never recovered anything. Okay. And why is a person like yourself a farmer these days with all of these challenges and stock theft and stuff like that? Why do you still farm? I know I grew up at the farm. I grew up at the farm in Velkom. The love for the farm, it's not something that I've got on the street. Okay. Yeah, I grew up on that farm whereby I wake up every day and go work. Gerard, jy's ook 'n boer, jy's in die agribedryf en ons by Integrity Show praat gereeld met boere van wat daar buite in die mark gebeur. Wat is jou ervaring ook as 'n spesialis binne die omgewing van wat is die boer se uitdaging vandag? Kyk, al die boere, die produsente het baie uitdagings. Arbeid, energie en 'n klomp goed infrastruktuur, maar risikobestuursoplossings is ook een van hulle. En baie keer is die behoefte hoe hy vertaal word om by die versekeraar uit te kom, word verloor in die vertaling. En ons hoofrol saam met Integrity Show is om te sê dat die versekeraar wat die risiko's kan dra, dat dieselfde verstaan is die boer wat dit wil oordra. Wat is julle ervaring as 'n boer en 'n spesialis van wat daar in die mark gebeur? Waarna moet ou uitkyk en hoekom is 'n ou nog 'n boer deesdae? Ja, wel, op hierdie stadium, dis maar lekker om te boer. Moeilikheid wat ons het op hierdie stadium is maar vleispryse, is maar altyd 'n moeilikheid, siektes, back and claw wat nou weer uitgebreek het. Dit maak dit maar moeilik vir 'n mens, jy weet. Droogte, die reën het laat gekom en toe reën hy nou verskriklik, so is maar nat. So, hoekom bly 'n ou vandag nog 'n boer? Is dit 'n passie? Is daar iets? Want ek moet sê 'n boer van vandag word 'n besigheidsman. Dis nie meer net 'n boer nie. Nee, is maar liefde vir diere of wat ook al jy maar doen is maar 'n passie. Soos ek's baie lief vir my bees, my vrou, ons hele familie is lief vir diere. Hoe belangrik is risikobestuur vir julle in terme van as iets gebeur op jou plaas of daar's iets wat 'n groot skade veroorsaak? Hoe belangrik is risikobestuur vir julle dat jy op iets kan terugval dalk soos 'n versekeringsproduk wat jou kan bystaan? Dis bitter belangrik, veral 'n produk wat bekostigbaar is en wat spesifiek ontwerp is vir jou op jou plaas. Jy weet, jou behoeftes. Dit is baie belangrik om te kan terugval op iets. What's happening in the agri space when it gets to the RPO? I think the big thing for us is what's new, not really new, but something that we've been working on is traceability. Okay. So we've been heavily involved with the RMIS and people registering their trading platforms and where their farms, etc., just to get onto the traceability platform, which has been quite exciting for me. Okay. I think it's traceability is a big thing all over the world, and we just got to get on board with it. Our trade partners want it, and it's a way of expanding our footprint internationally with exports. Great. And obviously the other thing is foot and mouth at the moment.
working with those challenges. And from a risk point of view, a risk management point of view, how important is something like insurance when it gets to a farm? And a farmer, is it something that assists him? Or? Yes, I think insurance is, as you know, I mean, it's is of cardinal importance. It's you can't really go without insurance now. It's not just from a breakage point of view. There's a lot more that comes into effect. Right. We had NAMPO 2025 and we were at Santam, one of our valued business partners. Daniel Stevens heading up Agri at Santam. Daniel, you guys being in the industry itself, working with on a daily basis, what's the challenges, what's the opportunities in Agri? Yeah, thanks, Kali. Yeah, that's a very broad question. I think there's a lot of opportunity in Agri. You know, we're insuring a number of farmers every season. It was relatively, call it, less hail this season. The last few weeks we have seen significant hail. But there's always opportunity when there is, things happening in the industry. From our perspective, the opportunity that we do see going forward is something like parametric insurance. It's well known, I think, outside of South Africa, but we're looking to do something in the next season, and we're partnering up with certain brokers to be able to do something. And we will obviously be talking to IntegriSure around that as well. Yeah. But there are many opportunities. This morning we also listened to Johan Kotze, that's the CEO of Agri SA, also spelling out a lot of positives within the agri industry, specifically around its contribution to GDP, the fact that it's growing. Here at NAMPO, everybody's excited about the agricultural sector. Yeah. We know it's critical for food security, and not only for South Africa, but also outside of South Africa. We're here with Latifa Baatjies, Regional Manager at Old Mutual Insure. Nice seeing you, Latifa, at NAMPO. Oh, thanks. Awesome. Lovely to have you and lovely to see you after so many years. Of Old Mutual Insure this year, what's exciting? What are you guys focusing on for 2025? So, well, considering the remarkable year we had last year, there's always the focus on climate change, AI, but more so the customer. So customer centricity is key, it's critical. Satisfying the customer's needs, products. We do have things in the pipeline. We hope to have our customers really benefit from the products, the service. So from that perspective, supporting you to give that service to the customer and ultimately build that relationship, which we already have, and ensuring that our customer is constantly looked after. Yeah, and I think the insurance industry is very competitive in terms of what's offered to the client. So we need a business partner like Old Mutual Insure to create that stability in the market, and been in the market for so long. So thank you for the feedback and for the confidence that Old Mutual Insure is putting out in the market. We look forward to what's for the future. Absolutely, and we continued support from our brokers and ensuring that our customers are taken care of, and I mean, under a very highly regulated environment. Thank you for your service, and let's continue this onward and forward. Lovely seeing you again. Thank you. Thank you. Staan hier so met Andries Wiese by Hollard. Andries, lekker om jou by NAMPO te sien hierdie jaar. Jy wat in die bedryf is van die agri spesifiek en 'n spesialis is, wat is jou ervaring van wat julle tans in die mark sien met die verskillende reën en die verskillende natuur wat nie heeltemal saamspeel nie, maar wat is opwindend wat by Hollard gebeur? Kali, daar gebeur ons nou altyd opwindende goed by Hollard as sulks. Ja. Maar binne die landboukonteks spesifiek, jy weet, as ons nou so hier by NAMPO rondloop en jy kyk al die opwinding wat hier plaasvind, die goed wat gebeur, die dinge wat jy sien, die tegnologie, dan kan jy mos nou nie anders as om opgewonde te raak nie, maar vir ons as versekeraars raak dit dan 'n uitdaging, want wat ons moet bereik is om daai tegnologie in te ploeg in sinvolle risiko-analise, maar ook in dekking. Want jy het skielik nou vir jou 'n stuk tegnologie gekoop wat anders lyk as jou pa se trekker of se stroper. En hoe hanteer ek dit? Wat maak ek hiermee? So vir ons as versekeraars is dit belangrik om op hoogte te bly. En dis ook hoekom ons hier is. Ja. Want ek loop net soos jy hier rond en ek gaan kyk en ek staan verwonder as ek sien wat van die trekkervervaardigers of die mekanisasie ouens doen, maar ook die graanmense. So dis belangrik om daarna te kyk, want die realiteit is vir ons as versekeraars 2024, warmste jaar in mense jeugennis gewees. Ja. Daar het verlede jaar wêreldwyd 320 miljard US dollar se skade net weer verwant plaasgevind. Dis 'n massa geld. Ja. En vir jou en vir my as kliënte, maar as versekeraars, maar sommer net as boere.
Dan sê ons, "Hier is daai se hou wat ek nie kan vat nie. Hoe kry ek 'n vennoot om my te help om dit te bestuur?" En dis hoekom HRD is, dis hoekom ons hier is, dis hoekom versekering regtig 'n rugsteen is vir die groter ekonomie. En my advies aan boere en aan kliënte in die algemeen is, gaan praat met 'n makelaar wat weet wat hy doen. Laat hy die werk doen. Moenie abdikeer nie, moenie alles oorgee en nooit weer 'n besluit neem nie. Maar kry 'n vennoot wat vir jou kan help met kundigheid en gaan toets dan die mark. Kom praat met my en die ander versekeraars, dan kom ons kyk of ons vir jou die oplossing kan kry wat op jou plaas gaan werk. Ons is hier by Isak van Drotsky. Lekker om u te sien hier so by Nampo 2025. Isak, julle doen iets spesifieks. Julle ontwikkel 'n spesifieke produk in die mark. Vertel ons 'n bietjie meer van wat julle doen. Ja, Drotsky is 'n toenaangeer in die landboubedryf en die vervaardiging. Ons doen hamermeulens, voermengers, spulmasjiene. Ons doen die hele aanleg van A tot Z. Ja. Wat sien ons opwindend vir die jaar wat gebeur? Spesifiek in die agri-omgewing, is daar ontwikkeling, is daar nuwe verwagtinge wat van die boer se kant af kom dat julle 'n nuwe produk dalk moet uitbring, of is dit maar net die dienslewering wat julle dink julle moet nie voortgaan? Ja, ons probeer altyd die huidige produkte van ons te verbeter. So ons luister graag. Nampo is die ideale geleentheid waar die kliënt na ons toe kom en sê wat kan verbeter, waarmee hulle sukkel. So ons waardeer dit altyd en dan probeer ons altyd iets nuuts doen en ons probeer by die kliënt uitkom. Ek dink dit skakel mooi aan by wat ons doen in terme van risikobestuur in julle omgewing. Julle probeer daai risiko van die boer bestuur om dit vir hom makliker en beter te maak om te konsentreer op dit wat hy doen. In terme van julle ervaring met julle deel of met IntegraSure, wat voeg dit vir julle waarde by in terme van julle besigheid? Weet jy, dit voeg vir ons baie waarde by want dan hoef ons nie oor goed te kommer soos versekering en waar gaan ons safety net of waar val ons nie, en ons kan eerder ons fokus plaas op ons kliënte en waar ons vir hulle 'n veilige vesting kan wees. Ja, ek dink dis opwindend wat julle doen en dis soos jy sê wat julle blootstelling kry in Nampo. Ek dink die mense sal baie waarde ook kry net om met julle te kom praat want julle die kundigheid rondom dit. So dankie vir dit wat jy met ons gedeel het en alle sterkte vir die volgende paar dae van Nampo. En dankie vir die goeie vennootskap wat ons het.